Magana ma athii aria marahuthagira barabara ya Nairobi guthii Naikuru marari na ihinda iraya barabara-ini iyo kuona maraikarire jamu-ini makiria ma mathaa matano thutha wa muti umwe kugwa uragwira waya cia thitima na gucoka kuhinga barabara na kuragia na muthianiriro munene wa ngari. Athii hamwe na aria marari na ngari ciao kiumbe matirari na wiki kuona ona ngari iria irageragia kurira mikira-ini ya barabara ona kana cocoro iracungiriirie kuongerereka kwa muthianiriro munene makiria ni undu wa ngari kuhinganiriria. Amwe a ene ngari ici makiuga marahingiriirio kuma thinacara na nuthu cia hwaini wa ira. Hapa tumekaa kutoka 6:30 na sasa tunaona tutaendelea kukaa hapa kwa sababu ya jam. Gari zimeshikana sana. Waya ya stima imeanguka katikati ya barabara na watu ya safari ya Kenya Power wameshakuja wameondoa hiyo waya, lakini hasa shida inakuwa ni jam. Magari overlap both sides from left and right, na kutoka Nairobi overlap na za kwenda Nairobi overlap. Riu athii hamwe na matereba aria marekorire muthianiriro-ini uyu munene wa ngari ni moritie thirikari gukoragwo na mitaratara ya naihenya ya uria maabitha a borithi marikoragwo maricemba niguo kuhingura jamu riria undu ta uyu wahanika. Kuona na thutha wa muti uyu kweherio barabara-ini ni kuroire ihinda iraya kunina muhatikano wa ngari. Kuringana na uria hihi kurathie ndirona ta kumune ta ngari iroka ino ikahingira ino ingi na maundu ta macio. Haya kuanguka katikati ya barabara hatuwezi jua ingesababisha madhara gani, lakini kwa sababu ya hiyo serikali inataka ingilie kati washughulike, ili kama kuna jambo kama hiyo next time isiwe inatendeka, sababu inahatarisha maisha ya raia na wananchi wote kwa jumla. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.